A very good morning, good morning. Maundu ni magukorwo me very good and very nice. Mathaini maya ni njui twarikia kuriha bill ni tugukorwo na wakiri itu. Ni tugukorwo na wakiri Harrison Kenyanjui omuthe ako ndani kabisa. Wakiri Kagushe ni ndiramuonire, he's back, karibu sana, agukorwo eguku. Ndagitari Adrian Kamotho agukorwo eguku. Wakiri Borwa Mashua eigoti-ini. Wakiri Ndegwa Njiru arikia magoti-ini ni agukorwo eguku. Kwa ni tugukorwo tukinoroke watho na ni tugukorwo tukirora maundu maingi muno mitambo-ini ya Kameme Kayuka Moige. Ere bebera dekatereri. We should not condemn the rest watajinyonga. Let me tell you. Utire hindi tungigia na mediocrity ya kuhuragira umaraya hi ruhi. Na ni tugete kaundu kau kwaza gwitu guku gikuyu-ini. Ona nginya kumeri ward. Na tukameri ward. Tukauga riu ni mara shabire muno no wega ni moke na medagie njugu cia brand fulani. Ni tugite kaundu kau ga kurigaraizi umalaya. Yes, tuna reward mediocrity, which is very mediocrity. Yes. Na tugagikorwo ni turenda what am I going to tell you? Guhuthira kiugo kiriko ndenda kuhuthira the right word ni getha tuiguane. Kuiguirwo tha henderia. You see, choices have consequences. Choices have consequences. Yes. Ati asha iguatha muno ati ucio arare washimani aragibati ukiururia. Agredire eyururia na ndakamenywo ni getha hatoke atuike harae na murutwo na ndakoragwo wira. What are we talking about as a society? Yes. Oh, it is not funny. What are you talking about? Nakuga onake ri we mwene ucio rauga is not funny. Imagine mutumia ucio arari na ciana tokorwo ni ari muthuri. I mean, mahithia ne mau. Yetu waraji make a choice. Etagwo ni integrity. Yes. Give me the right word. I am looking for a serious word. Atakiri mundu ranyitirwo kia hinya andu acio the. Onatiga kunyitwo kia hinya, tumejipereka chini sana. Our principles. Yes. Onati kugutara. Yes. Onati kuhota. No aganu. Very true. Tutingitikira te andu makaganaga guku kwa haragana ati tucoke tumethe tuthie live tumasagithirie. No ni tugite na kamedokera sina ni atigete uguo. Riu maracoka riu uguo na andu meyumiria mamete mathie live mamasagithirie. Oye nilikuwa alituma picha iyo unajeka hakuna ni kukunywa dawa, so I mean tuweki atia. Yes. We need also to have principles. I mean, yes, your body is the temple of the Lord. Yes, nobody forced anyone who is that video. No. Naguire, if for sure ni aibu for sure okoro video de naumira, those people would continue doing that. Now you are just being sorry because you have been caught. It is that is not even being sorry. It is very, very unfortunate. If you are not caught, you wouldn't be here crying. Ladies, and I am a lady. We, yes, including me, yes, we need to tighten our belts. Yes. Ikio rume marato kuwa goko tamadathi. Nikio marato nyonga. Yes. Kuo marato hira mahuma makaumeria. Magathi magautigera ciana. Tuirekagio uguo ta mikwa ya gukua mitungi. Tutire na principles na standards. Airetu hau onanie. We need to stop being too cheap. Yes. Very cheap. Because I'm telling you for sure. Unafanana na ile bluebird kadogo. I'm telling you for sure. Magato nyarara ta kindu kingi. Yes. Please. Tondu mundu ndai na principles na standards ya kuga no. Hata sitama. Hata ni kutojiheshimu. Wewe unakosa kujiheshimu alafu unakuja hapa situ kusikiria wewe. Ngai ni aratuhera mweri uyu ni wa kuherwo mehia. Ona mundu ni hoe Ngai amuhere tondu ariri. Koro video ni ndi nama. Koro video ndi naumira na hoke muracia kana mu Cameroon no angieka uguo. Ona yaumira no tukumira. Riu aramaka tone yaumira. No. You know, no ni thina uriku. Wakwaga standards. Ndukigure nyanya twendie. Tondu angikorwo niguo kuragithirwo cia andu igana mena mathina na matiraumira bara. Nduthi ugure miji unurage. Tutihure nguo. Njugu karanga. Tutithie thoko twendie boga. Geraga highway gakora andu marendia nyamu cia insurance pockets every day. Joblessness area Kenya tungiuga mane kumira. Gutakiri mundu yetu kinyete. Everybody is having a problem. O mundu ena mathina make ma thendi. Uguo tikuga ona ithu twacamania na mundu tugagithoka nake. Betini mwarauga ati standard ni gazeti. Sawa, ikikuwa hivyo na wewe usitukataze tucheke.
torero aterere ni Brand Ambassador ni producer wito wa mawakiri Abu ate ni moral bankruptcy. We are morally bankrupt. Period. Yes. Meru wawero arauga atiriri, we call it lack of standard, self-love and integrity and self-respect. Yeah. That is Meru wawero for your information. Yes. So if you are there, we are morally bankrupt. Yeah. You have no standards. Yes. Haujiheshimu. Unataka ati maisha soft oven. Kila mtu anataka mzungu, hata mimi nashidaga hapa nikisema mzungu. Lakini huwezi lienda tu unajiangusha hivi kama sabuni ile kale sabuni kadogo. Hata si siku moja na minutes. Niyo naitekere deigu huo. Tashiana thari. Minutes. Tata takula sweet shika. Ati alafu toke haha turire. Iyo tumarire. Turoirwo thenema. Twena thina mwingi muno tumite kanitha ngakumaroya go kanitha. Aya taguka kwa murira nikitu. Turitu tukina stress. Turetha thuri. Utire mundu taretha. Ayo turetha atumia. Ni ayo turetha atumia ndikwira unjethere. Ni tukoretwo na ka mediocracy koru muno. Gakwenda ati maiguirwo tha angi ni makwiraga no guthonga maguthonga no guthima guthie ciana no iraciarwo no tutikuga ati tutikwaria nigetha andu matikeurage andu no marakua na gikoro Ngai atwete ni magukua ni undu wa mitugo teo let it be na ningire ari hinda riao ria Ngai kuma expose gwire Ngai ni expose aga mundu ukithona tutabia fulani na ndwendaga andu mamenye ri Ngai ni heragia kateini tukona who you are, you are exposed. Yes, we kanyoni muthemba u riu atumia ni tukwenda twigathagathe tutige gutuo njugu. Yes, imagine ona wewe hau uguo na ni wikaga uguo menya Ngai ni wa ku expose any time kateini eherio tukuone who you are. Mundu ni age na standard waende mpaka Gikomba ama waende gaf. Yes. Tujipende na tufanye kazi. Tusitake za bwerere ati unaona mzungu nafikiri hapo umeenda maju. Ate ni njaa wa Kiruba walishiba. Walikunywa maji walishiba. Sasa leo wanakula nini? Hiyo ni ujinga. Mara yako cia mwaka. Ni murithi mureu. Ati ni njaa. Alafu ulilala hiyo siku moja alafu kesho utakula wapi kwa Gathemba? Na hiyo ingine kwa Ngoni. Ulishiba. Ama alikuwa anakupea chakula ya mwaka. Tukwenda tuhuthere this. Ni wega gutumira mutwe. Na mutu agatumire mutwe ta dispenser ya mata. We need to get serious. Get serious. Tekanyari anatafuta uli alikuwa na mtoto. Yani yake ngo ndoria we reward mediocrity. Umeenda go thrive masagiro. It's lack of the fear of God. It's yeah. It's lack of fear of God. Diretigira Ngai. Tondu hatire mundu ungi urakuona ri. Mundu ungi uruga ati why do most Africans adore wazungu as if they are from heaven. Usitupiga sana hata mimi napenda mzungu. It's our preference. We have no problem with preference. But kidogo wacha kwenda ukiuzurura hivyo. Hiyo ni kujiachiria haraka. Ate mzungu ni jackpot. Atiriri. Tana riria ile tumarega gafiu kaye gwathirire. Ate jaga. Yeah, ni jagani. Yes, I'm saying. Ate nimeona watu ni wasapere. Ngai asha, Ngai neguo. Tio the. No tio the tiga gutucambia. No he umwe araregire. Ari othe. Oh, nice. Arare wa Ghana. Haya. Yaraugire I have a boyfriend. Oh, nice. Yesu ni arageririe. Ati let us define our God-given purpose. So hapo hakuna justification. Exactly so. Ati mso wabi watafute 2K waende Gikomba. Me, I started my business with 2K and I'm fine. Yes, reu netuerere tekerania. That's simply immoral. Taruga iri nire dio na ngererirwo yuruku good tuthida ngetekera. Ati ni tutwikite uye alituma picha. Hakuna kitu kama hiyo, ni waganu. It's true. Hiyo ni waganu na kwenda cia na ihenya. I doesn't know. One Brian Wanyoike. Uone kuga werire arirugamio. Takia bate maridi. Ati Miriam arauga mzungu ni gossip to inside the devil. No, it's a men inside. I think they are like that. Sorry. Ni nyinyi. Rangi ni ya thayo yawa. Sasa matiko na rangi. Alikuwa anataka kutangulia kwenda Singapore. Watu wache. Unatuacha tukiwa huku na Wamonyoro na Sifuna nyinyi. Haya.
Mungu alitoa curtain. Tukawaona. Waambie wakuje Ngara wakuwe mechanic kama mimi. Yes. Cheap is expensive, exactly so. Tire hende tungioka tuge ati woi. Ati wakiruga tetera atumia acio. Turamatetera meke atia. Imagine. Urathi ukihinguraga duka. What do you mean? We need to have integrity. Yeah, true. Yes, mundu eyende, self respect. Turacamania na mundu muthenya umwe na mugathi. There's a true story. Kande ngeita kumigweta tondu umba kundia na magegori. Kai. Stacy ni uraigua. Ingimigweta umba ndakandia na magegori gakihia na moraci ai. Iguthi haha ndikogweta mbeo haha Nairobi ya rugongo. Igakimurika bibi. Bibi kare wega. Honestly, mambere ya Ngai na ndirakwira uguo na ndi mundu mumaku muno. Ya mureka bibi ri. Nikio ndirakwira ti kwega ri. Ona inyu no uguo mukihiana ri. Magakira no ria magukirana. Ndui oria ragithie igicikite magagithakara makiri. Mundu athakaraga, mundu ari mathakaraga. No makinya mahinda-ini macio magukiinukania ri. Bibi ramwira aca ni ndi murwaru. Amura mukingo aca gonoria. Akandata maka atiro iga cio ti undu. Ni honago. Ti atire mundu na kou. Aca. Ni sako ya Mbabeste. Mundu uyu ni murata wakwa na ni na mutumia aje kurora muthe wake aratembea atia. Aya ati ni maheni ati arahenie ni getha ndakakigae keki. Wakajipanga. Kada yesterday is walking one leg there, one leg the other. At this time and era, he got infected. Can you imagine? Yeah. I mean, then he doesn't love himself. Ujo no mudu tede ete. Ati ne kohenia rahenia. What do you mean? That guy is stupid. Ikadira kwira terere. Kuthina macigi kiro guku ithuothe guku. Tukihererio kate-ini ni Ngai ona ithui. Ona cene mwehererie. Nego ona itirarekererio cia guothe. Imagine. We? Kenothia. Sema Kenothia. We? Kenothia tha ici. Arathitaga ta mundu auma kwa muturi guturwo. Atiriri. Tane twambe turie kabagara. Ni twende Ngai. Na tumwitigire. Na tumwitigire. Tondu ungitigira Ngai ni urimenyaga ona ukiagana ni arakuona. Ugatiga. Na wiyende. Na wiyende we mwene we. Just know that you are fearfully and wonderfully made. Let's stop being cheap. Let's not be desperate. Yo. Na ukaririkanaga atiriri, choices have consequences. Exactly so. Ipo siku. Oye. Yote 9-10. Ati msosi BK iriban Manebuke. Buke. Aha. Murashi hajui Kizungu bade mwanaelewa kutoa Ngai. Ana dai na githugu kingi no kiu. Na clarify ni Murasian. Tondu Simon Murasia ni arandika na mwana auga da acoka Kenya. Ni Murasian. Si Simon Murasia. Ni Murasian. Ndo makenyita wega. Aya, atiriri. Turie kabagara. Turie ngima. Tani twirire gakima. Turire ngima njega ya mutu wa kabagara. Ati Kibogoyo Trades. Ati fundi wa chef Gathemba wa shati tunamstaki. Neke nene. Kai nene. No, it's nice. Iko nice. Sindio? Trousers sijui ulipitia wapi. Trousers giumana guo musti makauma wa white. Arabu. Nye magikinya aja damu le kwa niliwa wina yeru. Ala bedera kipande kia yeru. Kamora. Iltonio koririo kwa nago tidia tia by the didn't understand. Kwa ratu etia kuria mevuto. Nego teriko. Ndokiaga na mundu to ungijiga na wake nyita. Imagine Ceci, Bosia na Nicole. Kai. Tamakai. Ndari we no korwo gucerora ceroi. Karahandirwo ngano hwaĩ kana nĩ nako. Tamakai. Kai ndakinya haha ndi haha kinja bestiri ha wĩra-inĩ. Tamaka sweet ndakinya haha ndakora njĩkĩrĩte mũbuto wa white. Tamaka nderora ndona nĩ wa yerũ.
Amwera ndathikiriria wega ndi biri rucini ndi ndaguthogothwo ndenda muthenya wakwa ikara wi mwega na wiki ĩno tondu is a holy week. Yes. This is a holy week. That's why we have the Ash Wednesday. Kwanza reke ngwire uria kurathi nigetha njoke ngwire uria ndibangire Stacy. Yes. Yambe ndaririe ndukta riu ndagia na mweke wa kuturirikania. No mere Ash Wednesday is on Wednesday. Yes. Then on the 29th of April, no, 29th of March, Palm Sunday. Then 2nd of April, Holy Thursday. 3rd of April, Good Friday. 4th, Holy Saturday. 5th of April, Easter Sunday. And we finish Lent 2026. Do you know what, bossy? Because I'm in the moods of a very holy week. Sasa utavaa daipa ndiko igura kanua. Ngwira njukire guku studio guku ni gutie no theri uguo ndungi notice ndacokeria Ngai ngatho kuiguta kuinuka gia fiu ni ndo mufuto uko na udem Kimani Getown arauga, why do you amplify this Garoyan nonsense? You are just helping him to we have no time to amplify his whatever nonsense. He is looking for likes. Ati nimesalimiwa na Ligeji. Haya. Wapi? Gathemba umesalimiwa na Ligeji. Ako hapa OTC. Mwambie tumemsalimia. Mwambie tumemgotea sana. Yeye ni wa Munyoro, sisi ni wa Munyoro. Sisi ni wa Munyoro. Damu. Utirende tungikora muthuri witu ahuretwo agakinyangwo agatuangwo na ithuĩ tuoengo twanjie kumuhura na ibui ati tumuigirira hau twambie kumutandika no kwatha ati turakiririo ni nyumba ni ndurire iria ingi ne tuetwo mu bandage tukirire umwe witu hapana makosha makosha lolo ya hiyo nayo tumekataa na niyo matiokanagirira sasa ndurire cingitiokanagirira andu marore wone uria mareka mundu mao uguruki ucio koragwo ha murima never again weiru na ta imagine mahagoka tu o mundu ta muraci agoka gukwaga twira ati ithuĩ tumene wangina na tugetika tutu andu akigwa ithuĩ ningi tuoyo ningi tuerwo ati tumene. What are you talking about? It's impossible. No, we can't. We can't repeat the same mistakes. No. Tutigecokia kara haria twarumirwo. Tutigetekera. Onire ruya randiure ehiwite raiga netuana. Motorekeria mwana king'ang'a-ini. Kai mama kongwila. Ucio turarugama nake. Witora ria rekirio turagwo nginya tuhure. Imagine. Arona wao ria maramuiyukia aingatu. Imagine makamuinira. Imagine. And not only that, gutire leaders jigwete ana ko Luyaland. Ginya wetaka na ma DVD makeria cia Sifuna. No goko karakara wa thebea waika teru ndiraigwire nginya Uhuru riu ni aroko wa Munyoro Uhuru na ninu kirona ndaragia icua ri wangina horereirio uguo no ukire uguo ikire nguo wanjie kwaria cia wangina ndacokagia ndaragia ndari uru na mundu turamuonire Ethiopia ndaracokete ndiramuona Uganda ndari guku ndararugama ati ni arahe andu mbia akiri ciake we akorwo nduraheana wendu how mundu agakuheana ni mustinji aheana ni uru mwendaga atia nie ndingikora kirumba witu akihurwo ni agathemba njoe nyundo hure kirumba witu kiu ni kirumi hakwa ndingitikira eti onywe gathemba ruhi never no cokie kirumba na nyumba very fast. Imagine ni thuruke turwena guku thiini yes no mo bandage no mukanagie ruwena ku thiini andu matekuigua imagine kari kumwandirira ukimuraga mbere ya ithuna guku twakunyangana ri tutire na problem tukahararania guku nyumba no gutingihotekeka no ati no ngure kirumba kihurwo haria globe joe maguta njitiririe wabio rore uguone ni kirumba kwanza wabio confirm
tiga tiga na nakiri Wanjiku ndina tubesa ndiraheirwo hatwa bonus tanjira atiriri ni haingi igirira atiriri kotaigwite horo wa shares ya KPC ati KPC ini Kenya Pipeline maredia shares yao na tamaka wena shiringi 900 no wigurire shares reke nguthuke kuoro riu ni undu wa horo makiria thikiriria Gatonya wa Mbugua mena coconut mitambo-ini ya Kameme Kayuka Muingi ni ndire expectaga kuigua andu tariri makiaria metagwo ate muthuri wa kiria andu aya areba metagwo ate atuori akino uyu ungi waingirite uguo na toci etagwo ate wa toci halo ole aweta ama DVD utire mundu uraria no haha no na kuma githuraigia 45 iki ni kiri ngoma kwamba toguo tungitandikite koroni witu no ni ndirigure ni twajeti kugia mutwe tondu riria ODM maretirie gite kia deputy mabeste ni ndirigure moiga ni makuma broad based hewa manyona na amerire gutire broad based marauma ame uthi kitu takiu no na tirisire ni majeti kugia kioko ndirigure ere atatu moiga aragete kia thaka sisi ni tukuma broadcast tutatoka broadcast sisi ni majetie kugia this no kia Munyoro ni mekite ati na nigiguthie o makiuga ni makuma nikirathie kandi ne njikie ore na no marenda giki kario kiria kina mugikuyu kiendekaga mararega kia ma DVD niki ono cio wigitine kiune kana giki kia mbere ni kia mundu ure wigitine kiu ri nyambie kuma tene ni tene ni acoke mucie ndageterere ku impeachwo yaumite kwao natige gugiticwo ningi atari kwao ni acoke na guku ihenya yoke tukumucokera na guku tumwire uko no mukingia kana huku tingihura mwana muciare tukumuhagi tutire ndi tugetikira pana ai igoro tutihura kururia na negwe mwaganu ndiramonire New York na tungatiri kona guku tukuimire kura na guku kwanyu kona guku matene tene ndugetikire hindi wengi ate tumeelishongwa tunataka hiyo ya noma ya mudogo bora mutaki ya weta ama ya rais hiyo ya mudogo ile ilikuwa ya Gachagua hiyo ndio tunata tafuta taka Gachagua magiri ni maroka abire kuroka magotini meko ingira ithaa ringi tumuthoni ndukoerwo ingoerwo kwanza wa kiumia giki ni hore ngairathie wilderness tuguthi nake wilderness what is it called in Kikuyu weroine ni undu wa mehia maitu twenyerekie tunata tuliambiwa halo mwitisha hiyo ya huyu tuko naye hapa sita shout tuko Mandera na muhakikishe mumetoa huyo Osti kuambiwa tumekumbuka ewe muatana na hiyo yetu ni ya Meru ni yetu Meru itawaka moto moya ya ma DVD kana ni atia tugu ashira naigore ndiraiga ndinakorwo ndaigua ndu aiga no gwitu ukoraga njogu ngaikia ritho ngona ni njogu ameritwo ni nduriri ingi ngoya thimbu ngahura ya muti no ni ndirauga ni ndiraiguire ta na ha turanjia kugia Blaine turutithitie kuma riria turetirio gitini
Oburu nä youth leader etia gä tä kä a Gen Z witå wa Tharaka aigua andå rä u ningä nä manjia kå menya bata marauma broadcast based government maramenya mä inåko ya ndara rä rä a gå tukire koguo å ndå å rä a må ingä å tuä rä no nginya å gwä ka mamenyeka mage kå menya rä u ona mauma tå rauga atä mä inåko ya ndara rä nä kuga gå gä tuka rä rä a må cereirwo biå nä rä o marakå rana bata tondå å guo nä guo mangä ekire hä ndä ä rä a å rä a warä ho kå gerera gå thurwo nä må ingä aingatagwo rä u tha ici nä very slippery. Yes. Very slippery. Njoke rä u å tanahe mweke wa kå ingä ra mohoro-inä rä ngå he kamå cene ndaigua na hau haiya maraiga atä atä kwahoteka we nä we å ra-inspire rä rä aya a må racia atä nä å iguä kaga må no å kä enda å horo wa thå ngå ndeto icio no uma nacio haca tondå nä kamå hahe no waria ndeto icio haca no cio waria ndeto icio ndangäenda kå gwetwo kamembe-inä nä twä re tå tigå kinyia tondå ndä rakå he å horo na ngamenya ngathå ra må cene ndatå mä ra meteke na må racia tondå maiguaga må no kä iguä ka nä rauganga angä kore må thå ngå rä rä a ngauma kameme marauga mathiage mbere yaku o makore kå u marekora TikTok ndendaga waracia rä u kabaita rä tå thiage mitha wakiri nä makinya å rä a å rarä kå rä a rå raya nä akinye ndinonoka na karatathi ta å rä a å rarä kå rä a China karigwo ndå rä haha na baba baitå kana ngathä ti